از بحث عرب شوفینی کم که گنجت ما بزانن کرد کینه کلتور ما چیه و یوانیت شوفینی چیه كلتور مو كلتور تعرض أصمانا جيك فرقا زمان تو زمان من جياوازي غرب وشرقا تبدج داشو عقالي والبجنا من شال وشبكا تب يابان وخيزي كلي أس بچي ودول وسر نشيف بانا دشتم تو قريشي أزر دشتم تو جهنمي أز بحشتم تو دار قسطا رقو هشكي أس دار بريا جري رقم تو موشي العفلقي وأس عمري خاورم وردا أزوتو السر ميزان خو بكشين وردا أزوتو السر ميزان خو بكشين دي ديار بيت كاكيش ما پتر يدي ناني جياد زكي دايا وردا أزوتو سحكينا دلت خو كاكيش دلي ما پتر يدي فيانا پیغمبرات دايا ويجا بس فش ومتحابك بس بناوي عروبة شابا شابده بس كلافي خو قيتك شرمل خوبك سحك قدسي دستك دايا دي كرم كهر رزقارك لبلد ظالم وباش دزانين تشافت حلي كريو تو الهيفيا صلاح الدين كدية كرد بيتنو كليل كت قدسي بكت دستي تدا بلي پشتراز با افروكيجي الكردستاني 150,000 صلاح الدين الايوبي یه شیر خو سقات کن بله نجبو رزگار کرنا قدسه جبو پاراستنا سنورت کرکوکی و هبونا با گرگری محمد پیغمبری الشره بدره اخسیرت کافر آزاد کرن مجیل چایت کردستان برهلا کرن تجیب همی وجدانا خو بن آخ کرن ویجا اف دستور هیتی موسیویا دنگ سردای نشوینه طوافا شیخ مندیو تربا شیخ سعدی نهرفینه گلیه لالش نهجینه بیردای کاچار شهیدا نگرینه هشیار بی پیشمرگین آرزینه او از هاتم کلو خید سراو هستی کت انفالای پریوه او از هاتمو بهنامنا تنگه جبرغاز حلبچه ريكا من بردويفة أفا أسهاتمو ناف چاوانا من گريه انيا من الرشة طنيا شكفتا دكانيا بيفا أفا جاري نلچيا حمرين جليفا شط العربي الله بيروز كردستان دي شقينو دي بلند هر کفن دان ما کردان شرب و آزادی و دیموکراسیت کریه هر کفن دان شورشا بردوام بو نهاجیا بردوامه ما پاجی و کشی نکریه لشیخ سعید پیرانی تا حفید سلیمانی لقاضی چوارچرانی تا ناسنامه یا کردان ملا مصطفى بارزانی ها افروکه آزادیه و کردستان یا خملا دولت دکت گندو باجران آوا دکت آلای ما دناف آلای دولتان دا بلند دکت براتی برقرار دکت پرلمانی ایک دنگ دکت دستور ما لکلا دکت پیوندیان مکم دکت کردستان ولات می آغ زیرینه و دنیای همیه بگری سروکک زانایک آزایک مینا سروک کردستان نینه او یه هشیاره و ام پشت راستیت نوستینه سپاس